Nomati vidisi penaki joy pensai cuti kiarar to afan sprayer machine kiron pon. Lakhakre trok nomati constituency angkang along kedo. Nomati vidisi lapen mondol komite atum chelang si phaikuni ni phai inkore hinnier ni sai cuti ki arar to afanake joy pen sprayer machine pi pajir pon. Son si agriculture department pen ki pon sai cuti ki arar afan soka chili ho or hana mupen chenglok ason pi pajir pon si sai kate ki anathu ansu se ka paprang pon along ardi pi pon si puthot sprayer machine sitame pi pajir pon thulu bangso ami along manpeng aluhia manpen denarong town committee chairman Pradeep Ingtilapen nomati vidisia chairman Britain Mahila Anparta nomati mondol committee me pho mensing ki sopen chenglok vidisia along klembang phobang phetum chetong dun se mesen pen me pachun pon denarong pen prophat rong pharnang ki palia birta Malong News ami gini pusini tum cemat hapon lo je la kedamtang sok akhiti penangan hawar bang klempon une hala hati pura leka lom penangan sok akhiti klempon e joine inghi sar bang binkhat pon lo je local emisi first tame KAC long yem te singhi alangli kisan morsa presiden bhan binkhat pon se kunanama sok ki ne khiti klem e adangan pasarwe toilo laso teng pensi agriculture department pen jingwai jingsai ponse nikep nikre pho aprang bangke hana khiti ke paklem di hana muron ponlo laso phi non bangke laso hana along spray mari je phanon bang spray machine ron ponlo lasi non pini ke ron pono bangke 150 ta spray machine ron ponlo pini bangke lasi aku ke ron pon thui dolang non aku kadu be non 150 ta ba kudut hulang lasi la agriculture department la pen local emisi anparta em retesing hisar alang ituma lang pin khat pen ajoine dak nomati VDC chairman la pen alang ituma long claim ra pe ajil putum lan paras tame nomati mondol long Bharatiya Janata Party president alang litum kadu be cerap citu pen na pini la bangso spray machine ron ponlo lasi kebang jilangan ni an setame je khitiok la bangso bang ku bang pietum ali je palong pon pu pusi nili tum hin pening pon nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta